Nongeye kuba ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose, aho ngiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa ku murongo w'urugamba hagati ya AFC M23, abasirikare ba Armée Révolutionnaire Congolaise ndetse na FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo Abarundi, Wazalendo ndetse na FDLR. Tugiye kugaruka rero ku makuru ari kuvugwa muri iki gitondo, by'umwihariko akaba yibanda ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Twise cyane rero reka tugaruke kuri imirwano yabereye muri Mwenga na Kamituga, aho M23 yamaze gucamo kabiri ibi bice yototera ibifaru by'ingabo z'u Burundi. Uburundi buri guhakana ko abasirikare babo bari muri Minembwe, ariko aha muri Mwenga na Kamituga ho ibintu bikaba biri kubakomerera. Bimeze bite rero? Reka tubagezeho aya makuru yose uko yakabaye, ariko yose turagenda tuyageramo, tuzenguruka ibice bitandukanye ahari kubera imirwano, tumenye uko byifashe kugeza isaha turiho. Amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo za M23 zamaze gusa n'izicamo kabiri imijyi ya Mwenga na Kamituga nyuma yo kwigarurira agace kari hagati yayo. Amasoko yacu muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko kuri uyu wa gatanu zimwe mu ngabo za AFC M23 zageze mu gace ka Kashaka, agace kari hagati ya Mwenga na Kamituga. Abazi neza aka gace bagasobanura nk'agace kitegeye cyane Mwenga centre, ku buryo ukarimo bitakugora kujya muri ya mujyi cyangwa mu yindi mijyi mito ya Kamituga na Fizi. Amasoko yacu kandi asobanura ko kuba AFC M23 yinjira muri Minembwe cyangwa yakwinjira muri Mwenga bisaba gusa kwambuka umugezi wa Gashaka, agace gasanzwe ari amasangano yerekeza mu duce dutandukanye, dore ko karimo inzira y'amatungo yerekeza Ikitutu n'indi ijya Kamituga. Amasoko yacu kandi asobanura ko aho ingabo za AFC M23 zageze kuri uyu wa gatanu na Mwenga hacamo agace ka Kabogoza n'umugezi ukagabanya na Mwenga centre witwa Elila. Urenze uyu mugezi kandi nibwo ushobora kugwa mu nzira igana Kamituga na Kitutu. Muri make aho AFC M23 yafashe na ahantu h'ingenzi cyane, dore ko kari agace kanaherereyemo umusozi witwa Kigogo uri hejuru ashobora kurasa mu mujyi wa Mwenga mu gihe waba ukoresheje imbunda z'imisada. Usibye kuba ingabo za M23 ziri kugenzura aka gace ka Kashaka, andi makuru avuga ko ikindi gice cy'izi ngabo cyamaze kugera muri centre ya Karambi iri mu birometero 5 uturutse mu majyaruguru ya Mwenga. AFC M23 ikomeje kugera amajanja uriya mujyi mu gihe urimo ingabo ziganjemo iz'Abarundi ndetse n'ibifaru byazo. Murumva ko ibyo bifaru batabihungishije bishobora kwisanga mu maboko y'Intare. Kuba Kashaka yafashwe, ziriya ngabo zahise zijya mu ihurizo, kuko kuba zava Mwenga zigahungira Kamituga ari ikibazo gikomeye cyane. Kuba inyeshyamba za AFC M23 ziri muri kariya gace kandi biziho ububasha bwo kuba zakwinjira mu duce twa Kamituga, Kakolokelo, Fizi, Kilemwe, Rulimbi, Byongo na Kitutu nta nkumi. Ngira ngo murumva ibijyanye na Mwenga na Kamituga uko ibintu byifashe mu incamake. Reka tujye muri Nyabyondo tumenye uko byifashe, aho imirwano hagati ya AFC M23 na FARDC bikomeye cyane bongeye kurara mu mirwano. Inyeshyamba za AFC M23 n'ingabo za Congo FARDC zikikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo zo mutwe wa APCRS barwanye mu ijoro ryahise rishyira kuri wa gatandatu tariki ya 27 Ugushyingo i Nyabyondo muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zaho avuga ko imirwano yatangiye ejo bundi ku wa kane, ubwo ingabo za leta zagabaga igitero ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23 Ikinyumba ku birometero 10 uvuye i Nyabyondo ku muhanda Nyabyondo Mtongo Pinga. Aya makuru agera kuri Actualité.cd dukesha inkuru avuga ko ingabo za leta na Wazalendo zasunitse inyeshyamba za AFC M23 zisubira i Nyabyondo
ahumvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje kugeza mu masaha akuze y'ijoro. Biravugwa ko iyi mirwano yatumye abaturage benshi bava mu ngo zabo bagahungira ku bitaro bikuru bya Nyabyondo. Impande zarwanaga zigabanyije umujyi nyuma y'imirwano ikaze mu ijoro ryo ku wa kane no ku wa gatanu. Biravugwa ko ibintu bitarasubira mu buryo muri Nyabyondo, kandi amakuru ahava avuga ko bishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose. Imibare y'abapfiriye muri mirwano ntiramenyekana. Ngira ngo koko turakumvishe muri Nyabyondo, aho naho byari mu ncamake uko ibintu byari byifashe. Undi muntu wakomeje kuvugwa ni Proclame cyangwa wise Generali Fokamike, aho arembye nyuma yo kuraswa mu kabuno. Amakuru agera ku bitangazamakuru bitandukanye yemeza ko umwe mu bazarendo bazwi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Walungu witwa Albert Kahasha Mulhula, uzwi nka Generali Fokamike wiyise iryo zina, akaba yarashwe n'ingabo za AFC M23 mu mirwano itari yoroshye muri Kirungutwe. Kuri ubu akaba arembye cyane. Amakuru aturuka ku rubuga rw'imirwano avuga ko General Fokamike arembye nyuma yo kuraswa mu kabuno no mu mbavu. Fokamike yari yavuze ko agomba kurira Noheli mu mujyi wa Bukavu amaze kwirukana M23 mu bice byose irimo. We n'ingabo ze bazamutse bari kumwe n'ihuriro ry'ingabo rya FARDC rigizwe n'ingabo z'Abarundi, ubwo turavuga FDNB, Wazalendo, FDLR n'abandi bagomba gutangira M23 ngo itinjira mu Mwenga, Shabunda no mu bindi bice. Mu mirwano yabaye ijoro n'amanywa hafi igihe kingana n'icyumweru, byarangiye mu M23 ibakubise inshuro bose, ndetse bikaba byaragaragaye ko M23 yagiye irasa abafite amapeti akomeye muri buri gikundi, itababariye abato bahitamo kwiruka. Kugeza naho ubu tuvugana umujyi wa Mwenga na Kamituga byugarijwe bikomeye n'ingabo za M23 nk'uko twabibabwiye tugitangira iyi nkuru y'iraswa rero rya Fokamike mu kabuno yatumye abazarendo bo muri Walungu Mwenga bari kuyabangira ingata bahunga berekeza mu mujyi wa Kamituga no mu mashyamba atandukanye kubera umuriro baboneye Kirungutwe w'Intare. General Fokamike yahoze mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabaye umudepite ku rwego rw'igihugu n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse akaba yarashinze umutwe wa Maimai Mudundu muri Walungu. Mu gusoza izi updates twabagezagaho muri iki gitondo mu ncamake, cyangwa tugenda dukubita ku mpande zose tureba uko ibintu byifashe kugira ngo wirirwe umenya ati ku rugamba bimeze gutya, updates ku rugamba ni gutya. Igisirikare cy'u Burundi kiremeza ko nta musirikare wacyo uri iminembwe. Kuri wa kane tariki ya 17, ubwo ndavuga ku munsi w'ejo bundi, ku munsi wa gatandatu muri gitondo, igisirikare cy'u Burundi FDNB cyasohoye itangazo gisobanura aho gihagaze ku kibazo kibera iminembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho gihakana kivuye inyuma ibirego bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ko cyashyize mu bwigunge abaturage b'abasivile b'abanyamurenge. Si ubwa mbere iri tangazo risohotse ryerekeye guhakana ibiri kubera muri Minembwe, gusa ibiberayo yaba ibyo MRDP twirwaneho itangaza ndetse n'abandi baturage bo muri Minembwe batangaza, yaba bigaragambya bagaragaza ubugome bw'Abarundi, abasoda b'Abarundi babafitiye aho ngaho muri Minembwe. Tugiye ku itangazo ryabo, ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwemeza ko muri iki gihe nta basirikare ba FDNB bari mu gace ka Minembwe. Iki gisirikare kivuga ko gishaka gusubiza amagambo n'ibitekerezo bitandukanye binenga imikorere yacyo muri Kivu y'Amajyepfo, aho imitwe y'ingabo z'u Burundi igira uruhare mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro, mu gihe FDNB ihakana ko ifite ingabo muri Minembwe. Yanatunze urutoki ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara, FNL, Nzabampima, twirwaneho, AFC M23 n'indi shinja kwigarurira Minembwe no gufata bugwate abaturage b'abasivile. Nk'uko igisirikare cy'u Burundi kibitangaza,
ngo iyo mitwe ikoresha abasivile nk'ingabo zo kwikingira mu gihe cyo kugaba ibitero ku birindiro bya FARDC cyangwa n'ingabo zayo ubwazo ziherereye muri ako karere. FDNB yizera ko abasivile bafashwe bugwate badatinyuka gutangaza ibyo bikorwa kubera gutinya kwicwa bunyamaswa ngira ngo igiseke cy'u Burundi kikaba cyakomoje ku mashusho yashyizwe ahagaragara na Backgr TV agaragaramo Maître Maniragaba nk'umuyobozi w'ishuri Iminembwe nk'uko itangazo rya FDNB bivuga. Aya mashusho yerekana bihagije ko ihuriro ryavuzwe haruguru ribana n'abaturage b'abasivile kandi rikerekana ubufatanye bwa hafi hagati y'umuntu wafashe amashusho n'abarwanyi bafatwa amashusho ntabwo. Igisirikare cy'u Burundi cyanzuye ko nta tandukaniro riri hagati y'abasivile n'abarwanyi. Imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo ikomeje kuba kamwe mu turere turangwamo intambara ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo, irangwamo imitwe myinshi yitwaje intwaro, hakaba hakomeje kugaragara umwuka mubi hagati y'abaturage. Ni muri urwo rwego bigoye cyane ko indorerezi zigenga zigenzura mu bwigenge amakuru aturuka muri iki gice avugwa n'impande zitandukanye. Ngira ngo rero murabyumvira bijyanye no guhakana muri Minembwe ko bafite abasirikare abasoda b'Abarundi si ubwa mbere si ubwa kabiri babihakana, ariko ibimenyetso biri kuri tele, ibimenyetso biri kuri field, ibimenyetso biri mu Minembwe birabigaragaza. Abaturage barababaye ndetse n'abavugizi batandukanye ba MRDP twirwaneho nabo bakomeje kugenda babitangaza. Captain Rugabo yagiye avuga aho bose baherereye, mumbabarire kugabanya ipeti rye, ntabwo akiri Captain Rugabo ahubwo yamaze kuba Colonel Rugabo. Colonel Rugabo rero akaba ubu yaratangaje aho baherereye mu misozi, uko bababujije kuba bagera ku mahahiro ngo babone ibyo bakeneye nkenerwa, n'abaturage bakaba rero basa nkaho bafungiwe mu Minembwe nk'uko yabitangaje. N'abandi batandukanye bakomeza kugenda babitangaza. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV aho nkomeje kugenda bageza amakuru menshi agiye atandukanye. Komeza ugira impagarike n'ubugingo, ndagukunda cyane. Imana ibane namwe, murakoze cyane.